Yebo mama. Yebo baba. Mandevana kunje. Hayi siyaphila. Sezwa sengimemeza. Hayi kunjalo baba. Lathi sesibona ngabantu kuthiwa ngapha sokudujekile. Kuphuphe bani? Umzukulu wami lo. Usasikhumbuzo la. Ngiyobhujele umngane wakhe kade behlekisana bonke. Anzwisisi lapha mama. Usasikhumbuzo. Umkhumbuzo nguyade ehlekisana lo mzukulu. Sitsotsi. Sitsotsi lo kanti uyakwazi ukuvela imali. Kodwa kukhulunywa kakhulu phela baba. Kanti manje lina lifuna ukuchaya amadola ngaphansi amadola isitsha seselokuzeni esemfa sichaya khona ngani uzone B lo uzone B vela nto umama nguye osibhalela ngapha uzone B so sikhipha idola kufunakala amadola la uvele wafika nje usizile khona la nami mphonguzwa phela ngathi kathi kubhubhe bani singazwanga usizahlela sure umzukulu wami nje ukubona so ulali ikhala ubusuku bonke uthi ufuna ukuyaphosa ihlabathi la avaleliselwa nomuntu kathi ulokuzeni usasikhumbuza nto ulokuzeni lomfazi khona lokho mahlalela phela inhliziyo kusele ulokho ekhona usasikhumbuza ngaphakathi uthi la yayiphosa inhlabathi maka ufuna ukuyaphosa ilitshe ngale uthi ufuna ukuyaphosa hayi uzana umntwana wafuna ukuyaphosa ilitshe mahlalela mama esintwini isihule lesiyabade mahlalela kathi sithi umuntu lo ubethandana nguye phela kade ephatha kwaziwa uzavela njani ngani ubele uletha lempuphu mahlalela behlekisana phela nguye wamdingela indlweni aliye kuhlala hawu mahlalela so somela ukuthi abantu bakhipha amadola sifuna amadola mahlalela sure so yena ungani uyahamba ufuna ukuyahamba emncwabeni ngoba thoya yabekwa phela lapho uyabekwa so ikho sidinga amadola ukuthi sizuza itraffic bathi bangamchaya hayi mahlalela ngiyakutshela anti kungathona ukubatshele yini eqinisweni mankatshiyana lakho lokho yekela nimncedisa umntwana lingehle ukuthi limtshele ngoba umntwana lesikhalela ngayo ningambhodi manka chiyana lakho lokho uyakwanisa ukuchaywa awaziwa into le kade liyenza isihule lesiya mama kodwa mahlalela akusemthethweni hayi umuntu lana kodwa mina akulali enibale ngilizilayo ngoba yonke into anzange ngibuye lebare emhlabeni mina amabala wonke ngathole khona isihule hayi kodwa ngakuthola lo muntu lo phela ubelokuba nguye wade emnceda phelele ukuthi ubemnceda phathikazi umuntu wanule muli yakhe kulomfazi wakhe umuntu lanazwe njani umuntu wade thandana la kodwa la phela lo beseyimuli seyingcenye yemuli yakhe mandevana lingakuvumela umntwana lokuzama ukuthi agqoke inzilo hayi kasoze qokuzazilela phakathi uzazilela phakathi mahlelela nje kuphela aphela post usasikhubuza umuntu ohlonipheka lingenza njalo kuzaphuma indaba eziningi hayi aziphumi zabe sesiphumela abantu bazafika baqalisa ukukhuluma ukuthi unkazana lo ngoba uzakhala kakhulu kanti uzafika post sonke sizamncedisa ukukhala anti sikhala sonke ngumakhelwane sizamncedisa ukukhala sonke wena manka kukhona lali ukuthembiseni lo sasikhumbuzo kumbe kwake ukudlala nje lihlekisana Nguye bebhadalela irent. Lokho embhadalela nto ungathi emenzela yonke into manje. Yebo but nje uthi kwakuyikuhlekisana phela kungela nto yobambekayo, hangi? Kukhona okwabhekayo. Kukhona okwani? Wayethe ufuna ukuthatha. Angizwa. Umfazi wakwesithu. Manje wantu yabonke kuphela phosili. Kodwa phela uphangise wahamba engakami-introduce ebantwini abanye. Kodwa kwabanye beseyaziwa efamilini. Mntanami into engayenza Mandlovu umntwana kakhale ehamba njenge-ambulance. Into engamnceda. Ayikho engamnceda awusoze ufuna ukuthi ayefosa endaweni engaziwa khona. Makhalela phela kwesinye isikhathi ulomhawu. Sikesayidla impuphu ekade ithengwa ngubabalwana kabe ngaseseyisinto. Yikho phela belisihule. Hayi esosihule mahlalela esosihule lapha yala abe unkosikazi wesifo bese khona sezayo lokane kuthiwa ikudla ngomntwana hayi alisoze livumela umntwana omncane esiyaziphanyeka wazikhethela yithi lathi siyamncedisa ukuthi ngoba sike sadla okuncane lathi mahlalela ngesintu kodwa mina bendlula ndikhalisa mntana nami khalo hamba sicela kamadola idola ke idola phela kwaze sikhipha phela amadola esihule la hayi yikho ngithoyo lapho sithethisa mahlalela so uthi mina mbhala imali zesihule ngisho phela ukuthi mama lina nxa lizadla ngomntwana likwazi ukuthi angidli ngayo mina ngidla ngomlomo mahlalela ngidla ngomlomo angidli uma balana nto belomuzi ulomuzi kodwa wabuyelani la umntwana kakhale ehamba njenge-ambulance mahlalela kakhale ehamba njenge-ambulance wanjalo isintu kasephumi lokho siyana lakho manje uthi wena mahlalela awulayo omunye eceleni ubani wena hayi mina ngimsulo mahlalela zakho lezana sake sazizale ngabomba listo esengikucela khona ukuthi yenzani njalo umntwana katshiya le ndawo umntwana kabekwe bisa kidola uzachana lakho sevekile idola nyalinika hayi kangcono usizachana lakho idola nyalikhipha yebo but mntanami isihule asibhadali funda ukuba lokwakho
kanti bazabathola ngabe mahlalela amadoda emalutshwana ningahli ngomntwana yenzani likwenzayo imethi wena akuzama ukwenza mina sizahlangana nemngcwabeni mahlalela akukhonza ufuse uchumayela khona ngale ngichumayela uchumayela uthi sembhadala idola ukuthi uthwa ngapha sokufiwe kwamanje hayi kungathiwa babhadala imali mina ndisikhipe ngale kuthe kuzoni bandla ngizoni bhilo yenza nje usikhipe ku B yini kodwa ungako ukuthi ukhupheleni ku girlfriend yakhe siyakhuluma khathi kuyafika mama awula sifuba ungayenzisi ubaba ongala sifuba wasani